Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama YouTube Bruno Lele. Iki saiki aku wis nang Makassar, Bro. Iki ndandinge Hotel Swiss Delhoten lho. Hotel Swiss Delhoten. Nah, oke. Iki di gong iki karan. Harus di gong. Oh, ngerti. Gong terbesar Gong terbesar di Makassar iki. gong. Iki arep mlaku-mlaku neng ndi yang iki? Pantai Pantai Losari, Panlos Pantai Losari. Jalan aja ya. Yo, jalan aja. Kira-kira berapa menit ya, Mas? Tahu berapa ini di sini? Minggir. Wah, mobil-mobil loh. Iki Polres. Polres Pelabuhan Makassar. Oke, mobil. Jangan lupa Eh, kalau bepergian mampir mampir nang warung legend. Warunge Haji apa? Haji Rianti. Iki. Haji Rianti. Iki warung iki ngene. Warung legend iki bolo. Warung legend iki. Iki di ngarepe Polres Pelabuhan Makassar gitu. Hotel. Ini mau jalan-jalan ke Pantai Losari. Pirang menit ya, Mas? Kira-kira. Iki bolo, iki di kota Makassar, Makassar iki. dekat Pantai Losari. Kita mau jalan Mau ke pantai jalan dulu. ke Pantai Losari. Itu di gini. Minggir kan lo? Gini no. Alan. Ya, enggak pakai tol. Ayo. Udah. Pantai Losari. Pantai Losari. Apa ijek bubure ya? Apa wong dodol bubur ya ijek ya? Lek bubur sih. Hah? Lah kuwi nggon bes-bes ya? Pantai Losari. Kalau sehari belum. Minggir, Mas. Minggir. Golek bubur. Golek bubur. Bubur sing enak ki. Sangka ndi? Jawa Barat. Mbah, nek ijek pan tak yah mene san. Apa? Apa budel? Ano. Ono. Yang ini serame.
rame bolo. Seru rame pagi. Dina apa gimana ya? Semua. Hari Jumat. Hari Jumat. Bentar. Bentar. Terus nang ujung kana lho. Sandeng toko, Sandeng bakso Sentosa. Kayak Masjid Kubah bolo. Masjid Kubah 99. Masjid Kubah 99 ya. Heeh. Pembangunannya merata. Iya. Minggir Mas, lihat kene Mas. Minggir. Heeh. Jalannya rame. Wong jalan-jalan akeh. Jalan pagi. Golek keringet. Kae lo ngarep kono lho. Lewat ndi Mas? Ngesor kon dhuwur. Rame dalane ya. Rame pol. Mangkal Sari. Halo Mas. Halo. Heeh. Serono kan lho. Sebelah kana. Bubur bolo. Kae. Enek to. Gila minggu rame. Halo, bubure. Ini ngarep kuning Simon.
wong lungguh-lungguh ae lho, Mas. Nah, Barudak Tasik. Bubur ayam. Buka no. Wong senam. Hai. Iya man, bubur sih. Mau aku gak mau. Nanya apa? Bubur kata hijau nih. Eneng. Bubur kacang hijau ada? Bubur ayam satu, kacang hijau satu. Pakai ketan campur. Pakai ketan enggak? Pakai. Oke, bala. Oke, bala iki sik madang sik aku. Madang man bubur, lek bubur. Wis pokoknya terus ikuti terus ayo oke. Treat.